Arrestado na drug bypass operation del Philippine Drug Enforcement Agency 9 este persona, nombrado como si Al Rashid Iba, 50 anyos edad, residente del Navarro Court, Santa Maria anoche. Na su posisyon niya pwede saka el un sachet del high-grade shabu, amarillo el color, y 2 jutay mga sachet pa del shabu. Makaestra niya aki, que tiene ele un identification card o ID, que asigunta trabaja ele na Korte Suprema na Syudad como na Hall of Justice, como un legal researcher. Ibase na source del news team, ele designaw na Municipal Court Branch 3 del ahensya. Asigun pa na PIDEA 9, tiene valor de 50,000 de pesos el valor del shabu, kaya para confisca na de este posisyon. Na entrevista del news team con ele admiti que tiene persona con ele el llamanda, pero ta extraña el news team que ele ta habla, que un bata con ele el kin llamanda. Nutusan lang nila ako. Nutusan lang ako. Mga bata. No hay mas mandetalye pa el arrestado persona con la suma koneksyon de droga na syudad que asugun con ele, mga konosido lang di suyo. Ele ahora detenido na celda del PIDEA 9 na Kalarian, pendiente el plantada de caso con ele este día. Albert Luna, Dateline Zamboanga.